kugubwa neza n'iki gicamunsi cya tariki 17 z'ukwezi kwa 9 umwaka wa 2025 kuri mwe mwese mudukurikira mukabana natwe mu makuru n'ibiganiro kandi tubasuhuza tubifuriza kugubwa neza aho muherereye ahariho hose. Tugaruka ku ngingo z'ingenzi turi bwibandeho. Turaza kugaruka ku modoka zisaga 7 zari zitwaye peteroli yavugwaga yuko yari ishyiriwe inyeshyamba za M23 zaje guhabwa inkongi na Wazalendo. Ibi turaza kuva muzingo nyuma ya Katobi, Rwama na Mundu ukongeraho na Kinyana. Ubu ngubu Wazalendo yamaze kwinjira ahazwi nka Ruhora ahangaha ni muri Warikare, ndetse hakavuga yuko yamaze gushyira hasi abarwanyi babiri b'inyeshyamba za M23. Abasirikare ba FARDC basaga ibihumbi 14 bashoje imyitozo muri centre de formation ya Mura kuri iyi tariki ya 16 ubwo n'ejo hashoje, ari nako igisirikare cya FARDC wagira ngo ubu ngubu nibwo gikangutse. Bakangutse kuko ubu FARDC yamaze kumanura indege 7 zigiye kwifashishwa muri iyi ntambara, harimo amasukoyi, harimo 25 na sukoyi 35. Hari icyo Tshisekedi abivugaho n'icyo abigarukaho, kandi turaza gukubitira ku rundi ruhande aho u Rwanda rwongeye kwihandagaza mu kanama ka Loni rwamagana ibitero bya Israel kuri Qatar. Ibi ngibi abanyarwanda ndetse n'abandi hirya no hino bakurikirana politiki y'u Rwanda ntibarimo barabivugaho rumwe, barimo baravuga yuko u Rwanda rushobora kuba rurimo rutazorera gukina narwo. Ndaza gukubitira muri Irani aho n'ubundi intasi ya Mossad yamanitswe. Muri Uganda hari umuganga wahise wirukanwa ku kazi nyuma yo gutungura ijambo ry'uko aziyamamariza kuba perezida. Azerbaijan ubwo nageze muri Aziya, ibibazo ni byose nyuma y'uko abantu banje gushaka, abasore banje kurongora batereka ntabyo twakora maze none leta ubu ngubu irimo irabinginga igiye no kubahonga amafaranga. Iyi ni inkuru Official TV, reka mbifurize kugubwa neza no kugira igicamunsi cyiza. Filipo ndimo ndakureba rwose, ibintu butangamo ibitekerezo tuba tubikurikirana umwanya ku wundi, n'abandi rero duhurire muri komantiri mugende mutubwira byinshi tuganire mu buryo burambuye. Peter Nanahera ahangaha kuri uruhande rwa FARDC. Ejo bundi nibwo mwabonaga Makenga asoza formation ngo y'abakomando b'ibyumweru 2 ibihumbi bigera muri 7. Ngira ngo mwarababonye na kare twabagarutseho rwose, abasore ubona bakanura bajagaraye, ibyenda utamenya, akavuyo n'akajagari, ubwiyemezi no guhubagurika kwinshi. Rero FARDC nayo ejo ku itariki 16 yarangije formation y'abasirikare basaga ibihumbi 14. Urumva yuko bakubye kabiri nibura babandi bo muri M23. Ababo murabizi neza yuko igisirikare cya FARDC nibura gitoza hagati y'amezi 18 kuzamura kugeza ku myaka 2. Abo bihumbi 14 rero nibyo byamaze gusoza formation militaire hano kuri centre ya Mura, ndetse urumva bura nk'ibihumbi 14 bura bazi kubara neza mu mbwire bura ni batayo zingahera muze kundebera. Bakaba rero bimwe mu bikoresho byahise bitangazwa yuko bigiye kuzanwa ku rugamba, harimo indege zigera muri 7. Abantu benshi nabonye barimo baragaruka kuri Tshisekedi bavuga bati dore igihe yabembekerereje n'igihe yarereye bajeyi zino nyeshyamba, wagira ngo nibwo akangutse akamenya yuko noneho urugamba rwajya rwaba, nibwo yamenya yuko aba bahungu nta mikino, nta n'impuhwe, nta n'urukundo n'uruna rumwe bamufitiye. Hamanuwe rero sukoyi zigera muri 7. Ni indege zo mu bwoyi bwa sukoyi 7, harimo sukoyi 25 enye. Izi ndege ngira ngo ziramutse zihuriye mu kirere cy'uburasirazuba bwa Kongo, muravuga ngo izi nyeshyamba imwe yonyine muzi ibyo yakoze muri Masisi, ni muri Masisi se ahubwo muri hano haruguru muri Fizi, muri Minembwe, muzi ibyo yahakoze ari sukoyi imwe gusa. Noneho mwibaze noneho izi sukoyi zose uko ari 7, noneho harimo izi bikura nkota nk'iyi sukoyi 35. Bagiye guhagurutsa sukoyi 3 z'ubu bwoko zifata ikirere, zigifatane n'izi enye za 25. Uretse ko ari uko nyine ari abakongomane wagira ngo hari ikindi kibazo baba bifitiye, ariko izi ndege zihagurutse Kongo mu bunini bwayifite ni ukuyizimagiza zikayitembera zikinyeshyamba yose aho yabiri, nubwo yaba zigucukura nk'inyaga
bamusangayo ikompura bamurekuriraho yagiye isangamo ikamuturumburayo. Buriya rero nibwo intambara ahubwo noneho de nibyo tuba tuvuga, ubu ngubu noneho urugamba rwamaze guhindura isura, rugiye gufata indi ntera. Bitananakubitira hano muri Kivu y'Amajyaruguru n'ubundi niho nkiri, aho inyeshyamba za M23 zamaze kongera gukubitwa. Buriya navuga ko babakubise umwambi mu musaya se, ahubwo ni nko gukubita ishoka mu kagomba mbari, ni uguhita wicara hamwe nta byo kunyeganyega, kubera ko iyi modoka zabazaniraga ibitoro cyangwa zabazaniraga peteroli muri rusange, izigera muri 6 zose zatwitswe. Uko byagenda kose, baba ari ba Osikari, ba Nanga na bande yande, n'izo nyeshyamba muri deplacement yazo ziva hamwe zideplace ibikoresho zibijyana ahandi, zikenera mazutu, zigakenera essence n'ibindi byangombwa imodoka ikenera. Imodoka rero itabifite nzi yuko ntaho wajya. Ntabwo nzi ko neza nubwo Nanga yenda Goma ari hafi ya Gisenyi, ntabwo nzi yuko wamuhehura izo ngo ave Gisenyi n'amaguru azagenda agera i Goma, ntabwo yabishobora. Nubwo ari bugufi bingana iki, ntaho yagenda ngo azagere. Byo ubwabyo kuba abaturage bamubona mu nzira byaba imbogamizi. Imodoka rero zabazaniraga ipeteroli zamaze gukongezwa, zihabwa inkongi. Ngira ngo amashusho amwe n'amwe n'amafoto byagiye biboneka ku mbuga zimwe na zimwe, ariko kimwe cyo mu bigaragara, ubu ni uburyo bundi Wazalendo yadukanye bwo gukumira uko kwideployinga gukoreshwa imodoka bya hato na hato, kumva ngo ikamyo enye ngo zinyuza aha, izindi ngo zimeneye mu ntanzi y'urugo ahanga, izindi ngo zirengeye iriya. Utwo tugendo twa hato na hato ngira ngo twamaze kuba tugenda dukumirwa. Mazutu cyangwa peteroli nigenda ibabana nkeya, bizagenda bibagora kwimura ibikoresho byabo. Ibibaye nk'aho ari binini bitabasha guterurwa n'amaboko, ntabwo bizajya bivaho biri. Nyuma ya Katobi rero ndetse na Rwama, Mundu ndetse n'ahangaha muri Kinyana, biri kubarirwa muri Wazalendo. Izi ni village ziri hafi, zigiye zisatiriye hafi ya Pinga, ni hafi ya Pinga izi zose ziri. Hari village rero yitwa Ruhora. Iyi Ruhora yamaze kuba igera mu maboko ya Wazalendo, niho muri amasaha y'igicamunsi intambara yari ikotaniye, ndetse hakavugwa yuko Wazalendo yamaze kuhatsinda abagera muri 2 muri izi nyeshyamba. Kabone n'ubwo rezilita zabo zitaragaragara zose, ariko abizewe yamaze kumenya ni abangaba. Bitankubitira i Kigali cyangwa mu kanama k'umuryango w'abibumbye, aho Urujeni uyu nguyu ngo ni ambasaderi w'u Rwanda mu kanama k'umuryango w'abibumbye, yongeye kwamagana Isiraheli ku karubanda rwose. Yayamaganye, ariko ndabona abantu hano barimo barandika ibintu byinshi bitandukanye bavuga bati, yewe Rwanda ibyo urimo urakina nabyo ntabwo bizi, Isiraheli ukina nayo ntabwo yizi. Noneho hakavugwa yuko hari ubufatanye bumwe cyangwa ubundi u Rwanda rufitanye na Isiraheli, bityo hakaba hari impungenge yuko Isiraheli ishobora guhita ifasha hasi iby'ubwo bufatanye yari ifitanye n'u Rwanda mu bigendanye no gucunga umutekano w'ikoranabuhanga, ahubwo noneho ikaba ariyo yabijyamo ikabidurumbanya, noneho amakuru y'u Rwanda ikayandarika ku gasozi, buri wese akayayora uko yishakiye. Abenshi rero baravuga bati barababeshye, Isiraheli ntabwo ari ya yindi yo muri Bibiliya. Ati iyi Isiraheli y'uyu munsi ni igihugu gitandukanye n'iyo tubona muri Bibiliya. Ati ikindi, abanya-Isiraheli ntabwo ari abakirisitu. Mutazanibeshye yuko abanya-Isiraheli benshi ari abakirisitu, ati mutaza kubidukangisha. Ariko burya uko byamera kose, njya numva hari ukuntu bajya baca umugani ngaho ifaranga ryigeze kuba ngo ntirijya ryiburira, ngo ntirijya ribuririza ntihabura akantu. Abanya-Isiraheli rero wa mugani, niba ari ryo sezerano ry'Imana yabahaye, ntago buriya kaburamo. Kabone n'ubwo bashayisha bakajya kure cyane gushoboka, bishobora kuba hataburamo akantu hariya. Ushobora guhekenya, wahekenya ukumva harimo akantu k'akagufwa, ntawamenya. Muri Irani iyi tariki ya 17 bamanitse intasi ya Mossad, ndareba ngo ni uwitwa Barba. Uyu nguyu rero yari yarakatiwe igihano cyo kumanikwa
nyuma y'uko muzi ko Israel na Iran bitavuga rumwe, ntibivuga rumwe, icyo cyo ntabwo nakwirwa nkitindaho, murabizi cyane. Ni mu gihe umuganga rero muri Uganda yagize atya, muganga rwose aravuga ati ndumva afite agatima ko kuzaba perezida wa Uganda. Ako kanya ifaranga yari yarihaza ahari cyangwa akazi yari yakarambiwe, abona ibaruwa yirukanka igendera ku muvuduko uruta w'umuyaga imubwira yuko asezerewe mu kazi. Gutekereza guhangana na Museveni, ibyo byo ni nko guhamagara urupfuti ngwino ntwari, ahubwo ngira ngo uyu nguyu bamugiriye ibambe n'impuhwe. Burya hari n'igihe mu minsi mike mwaza kumva mukumva ngo bamutegeye mu nzira bamutera uwakajwiga baramunaganika. Ni mu gihe abasore muri Azerbaijan rero barimo baravuga yuko ubuzima burahenze, ubuzima buragoye. Igihugu rero kikaba kirimo kirabona abashyingirana cyangwa abakora mariage bagenda baba bake. Ni ukuvuga ngo baba abakobwa baba abasore nta n'umwe ukeneye gushaka, bose barashaka kwigumira mu busore n'ubukumi, atari uko babikeneye ahubwo kubw'ubuzima bugoranye. Erega burya iki ngiki no muri Afurika nuko ari bya bindi nyine by'Abanyafurika twananiranye. N'Abanyafurika rwose mbona hari ibihugu bimwe abasore n'inkumi bakabaye bahagarika ibintu byo gushakana. Ikibazo ni uko banga nyine kubikora bakabyarira iwabo, abandi bagaterana amadaro ukabura gica. Ibi rero mwakoze kubana natwe, reka mbabwire ngo turasubira mu masaha akurikiyeho. Bye bye.